Ya, via le tua i le nea fiafi. Waftai le tua, ilo nā lofa mno nā ngalelei. Ia, ono le nei aso whape nā, ona maua le ava noa e laiva tua i le tātou Paul Kalama. Waftai fo i le tua, ia, ono ava noa sisi o tātou maua. Ia, o tātou whelua i le nea fiafi lungo te penga whailangi. Ia, e mua aila ona avele vi inga ma tai ma le whaamanu i le atua. Ia, lona pui pama lona leo ina o i tātou i le nei aso. Ia, tari tonu ia o le nei fwoi aso sa tātou whea ngai e i ma whi au ma ngā luenga. Le amatanga ina fwoi o le nei fwoi aso i ngā luenga. Paftai i le atua i lona pui puinga. Ia, i rungo a wala tele vave sa tātou uia. Le ngata fwoi leo te tonu whale whai ngā luenga. Le ngata fwoi leo tonu a inga. Po fea lava le mea sa e iai le nei aso ia e whaftai le tua o lona pui poinga ia te oe maa. Leo ua malamalama whai u le nei aso i ngā luenga. Ia ua lata fwoi ona mau atu le malamalama. Ia e tātou whea ngai ma le pongisa. O le ia o le vi inga maualunga ma le whawhitai i le tua. Ia ono ua tātou maua le nei a wanoa tātou te wheiloa i ai. I lunga o tātou Paul Kalama. Ia po lunga fo o te penga whailangi le ne fiafi. Lea ia o le whaftai sili nai ave i le atua. Ia ona o le ola ma le malosi. Ia ua tātou maua i le ngata fo i lea. Ia o le awanoa ua whape nā tātou wheiloa i e nei asa. Ua e tātou te le tau mate po o le po o afuafuanga po me tutupu le nei aso. Tātou te le iloa me tutupu ai whaftai i le tua. Leo o tātou whelua i lumo nuu ai leo tua. Nuu, te tonu fo ia inisi o fo i o nei o tātou a inga wa a whea i le malanga o le maliu ma le oti. Ia e pa maise antu le anganga o le atua. Ia e le eisesi o tātou e whai loto a Paul me ia whape nā ona whaamawhana atu le nganga o le atua na i o tātou a atua. Ia ona o lea ua tātou wheloai, le ua e ai mai o ai atu. Ia o tātou wheloai ma le manuia, ma le alofa, ma le anga le lei o le atua. Ia i le neia fiafi lunga o tātou Paul Kalama e pei o na masani ai asungo fua te tasi. Ia o le tātou Paul Kalama, ia o le Jesus is the Answer Podcast. Ia mo oe le nea fiafi o le ia o le sevi inga ma le whaftai nai ave i le atua ia i le nea fiafi. Ia o te fia whatalofa atu le nea fiafi i le whioi o tāna lei i sunga i whawhia ngainga mo tau whalitua. Whatalofa atu le Paul Kalama i le nea fiafi mo o tau. Whaftai na o tau ngalue i le ngaluenga le atua. Whaftai fo i la o tau nofo te talo. Mana tua pea o tangata i luma o le atua e ala i le te talo. Whaftai fo i la o tau tapua inga. Whaftai fo i le upo le atua o tau la unga ina pea i le aso sā, ma le aso sā. Ia awa a nganga o tangata ina ia whape nā ona ma losi i le ngaluenga le atua, ma whaia le fina ngalo le atua, ma ia whape nā ona tu mau pea maola le ola fa le nganga. Amen. O le ia e whatalo te Kalama ia te o tō ne i o sunga i whawhia ngainga ia mo tō whare tua. Ia paftai o ila o tō nofo talo fo i awal tātou Paul Kalama. Tari tonu o tō te talo pea mo le nei Paul Kalama. Ia ina ia whape nā ona aua pea noa ina tuaita to programa o te penga ina ia whape nā ona o ele mā losi a wata i ili le upo a wata to pokala ina ia penale nganga o isu e whatalo whatuai programa i le nefia po fea lava se mea kolope o le neila langi ia
o lo e ngalue ai ma e tausi ai le lafu ma moe o le atua. Ia whatalofa atu po kalama. Ia ili ne fiafi tari tono lo tau ngā luenga fo i le whaingo fie. Amen. I le whaingo fie. Ai te talo pe i le atua ia ina ia iai le nganga pa i o le atua na te wheso soani. Ia au wafo i la o tau tiute wha le whai fe au. Wha le au na le atua. Whai masuli o Yesu. Whai masuli o le atua i le laulangi nei. Ia au walo na fina ngalo. Amen. Ia maua pia le tau whapa ia. Au wale tau singa le lafu maa moe le atua. O lea. Pa manu tele le atua mfa talo fatu por kalama. Ia ile ne fiafi. Ia o tau sunga i whawhia ngainga mo o tau whalitua. Ia e vea fo ile ne taimi ia o te talo fatu fo iai. I si au whaife au po sa ta maa whalea nganga. Na iau mātua whalea nganga. Le sunga le whawhia ngainga. Porto ina ia Wesley isa take. Ma le whalitua ia tau wā ile ne fiafi. Patalo fatu tātou por kalama ia te urua na iau mātua whalea nganga. Papitai la o lua nofo talo le ngata fo i mo au ia e maisel por kalama. Papitai i la o lua so swani fo i le upo le atua i awa fo i le sa i le upo le atua awale au nanga i lungo te penga whailangi. O lea ia e whatalo fatua i por kalama i le nea fiafi ia te urua na iau mātua whalea nganga i le nea fiafi. Ia le ngata ho i lea, ia o te whatalofa atu i au sina o si o tātou watunu, na i o tātou ta māma tina mātutu o si o tātou watunu, e le misi al whatalofa al pokalama nei na i o tātou mātua, na i o tātou tinama ta māma tutua, aisea, ona o le lātou tapua inga, e le tu māma ina le pokalama nei, le tapua inga o na i o tātou ta māma tinama tutua, e ea le tala fo i ngale a fua mai maunga le manui o le no. E a fua mai fo i maunga te tele le manui o a inga, manui o e ka le sia. O lea ia e whatalo fatua i le polkalama i le nea fiafi, ia te o tau na i au ta māma na i au tina mātutua. Whaafitai la o tau nofo ta talo, le ngata fo i lea whaafitai la o tau ta po inga. I au tama whanau te mi umai mātou te uru whafo atu ai tono o tātou maota po o tātou lawa. A wāwhi au mga ruenga, le ngata i leo le tau tua i le mālo, le ngata i leo le tau tua i te tono a inga, whawhitai la o tau nofo tāpua i mala o tau tano. I le sili lama le tai na i lo tāpua i o lea. Ia e whatalofa atu ai por kalama i le nea fiafi ia te o tau na i o mātua. Mātutua na iau ta māma na iau tina mātutua. O whea laba le mea e mā ua ma e mā tamata mai e le neipel kalama whaakewisianu. E tala ina atu ai le upo le atua ma whailoa atu ai le lei o Yesu ke viso. I lungo nei poka la ma whaafetai tele la o tau tapo inga, whaafetai foi la o tau ta lo la o tau nofo talo lea whaatalo whaatua i poka lama. Ia i le nei ia fiafi mo o tau li nea fiafi. Saula i o sau whatara, ia na i o tātou a inga, wo me masani o le nei por kalama o whaingoa inga o le Jesus is the answer podcast. Ia i lungo o te penga whailangi, whataro whatu tātou por kalama ia te o tau, whaktaila o tau whaktaila o tau lango mai le tātou por kalama e ala le sharing o tātou pokalama i lungo lo Facebook ma lo YouTube i le ngata fo i lea i le lango sua i le whapena ona whaalawa i tele atu tātou pokalama i lungo te penga whailangi ina ia whapena ona i sea nganga e manu malo mai le upo le atua e ala mai le tātou pokalama. Amen. O lea e momoli atu aila ua nganga whaafitai maro whaamalo ia te o tau. Ia e le ngata hoi lea whaafitai la o tau sangisangi mai lungo o tātou por kalama. E tari tono o lo tau o mai lungo o tātou por kalama e le o au e le o por kalama a o le upo le atua. O le mea whaasisili nāna ma whaatāua o le upo le atua. E le o le tangata.
e le o le galuega foʻi o le tagata e faamai le upu fe mai e le o le galuega ina ia mita se tasi o lea ia talitonu o le agaga lava o le tou mai ma tou sagisangi mai luga o le tatou pokalama ona o le upu o le atua ona o le ngata foʻi lea o le la outou fesoasoani ina ia faapena ona share atu tatou pokalama ona o loutou naunau ina ia so'o le lalolagi i le upu o le atua talitonu o loo iai se tagata po o se tasi o loo mafatia se loto i lenei afiafi talitonu o loo iai se tagata ua moʻomia le a foʻi ua moʻomia le soasoani mai le atua a o lau sharing o le tatou polokalama i lenei afiafi e taunuu ai le upu o le atua ma faamalosia atu ai ma malu atu ai le upu o le atua e suia se agaga ma toe faamalosi se agaga ua mafatia i lenei afiafi amen o le aogā ma o lau fesoasoani na o tatou polokalama ina ia share atu tatou pokalama tatou tele iloa o loo iai se agaga o loo moʻomia fesoasoani e ala i le upu o le atua lea e faatalofa atu ai polokalama iā te outou i lenei afiafi faafetai la outou faatagaina foʻi o lenei polokalama i totonu o lou maota tonu o lou taavale po o fea lava le mea ua e maua mai ai le tatou polokalama i lenei afiafi moli atu le agaga faafetai ma faamanuia tele le atua iā te outou ma faatalofa atu le tatou polokalama iā te outou i lenei afiafi ia ona saulaʻi o soʻu faatalofa ia i le pas o le tatou polokalama ia le tofine ia fina i lenei afiafi fina faamanuia tele atu ma faatalofa atu le tatou polokalama iā te oe i lenei afiafi faafetai tele lava pas i lau nofo tatalo auā le tatou polokalama i le gata i lea faafetai foʻi i lau tapuaʻiga ia i taimi uma e faapena ona faeaina atu ai le tatou polokalama lea faamanuia tele lava le atua iā te oe le pasi lenei afiafi ia bia le atua amen talitonu ia o loo manuia uma i tatou le alofa ma le aga lelei o le atua ma o saʻu faatulima po o saʻu faatalofa foʻi lenā i lenei afiafi mo outou uma lava ua maua le avanoa e mai moa mai ai luga o le tatou polokalama pea lava le mea o le tolope o lenei lalolagi ua e maua mai ai le polokalama lenei o le Jesus is the answer faatalofa atu polokalama iā te oe i lenei afiafi faamanuia tele lava le atua i lenei afiafi iā te oe e ala i lau faalogo ia ma lou maimoa mai foʻi i lenei afiafi i luga o le tatou polokalama auā se upu faamalosi mo oe ma aʻu i luga o tapega failagi i lenei afiafi amen ia o le tatou polokalama masagi ani nei o le asogafua ia pei ona faatulagaina ia o le foʻi ua leʻi leva ona tau mai foʻi i aiga ia tau foʻi sauni le tatou polokalama ia e sa feagai foʻi ma feʻau ma galuega lenei aso ia ua iʻu ma le manuia lea ua toe tatou faatasi lenei afiafi i luga o le tatou polokalama faafetai i le atua i le ola ma le malosi i lenei aso sa feagai ai ma galuega talitonu foʻi ia e inisi o tatou aiga o loo faapena o fatoausu i galuega lenei taimi o le afiafi talo i le atua ina ia faapena ona iai lona puipuiga iā te oe aua e agaʻi atu le galuega pou e feagai foʻi ma galuega i lava i lenei taimi ia talo i le atua ma faapena ona avatu le malosi iā te oe ia e te tautua ai ma e ono saʻi e iauā foʻi galuega o lenei afiafi amen ia tatonu foʻi tele foʻi tatou ia lea ua tatou taunuu mai i aiga ua manava galuega o lenei aso aua neʻi galoga ave sou faafetai i le atua aua neʻi galoga ave sou faafetai i le atua ona o lea ua iʻu ma le manuia galuega o lenei aso amen ia ae talitonu matagofie mea uma matagofie mea uma ia o lenei foʻi aso ia o le faamalosi foʻi mo i tatou lenei afiafi ia e tatou te faalogologo ai le agaga paia o le atua le agaga paia le atua na te fesoasoani mai iā te aʻu
e ala i le upu o umauna o sauni e whai ma wha ma no si anga mo i tātou le nea fiafi a wano tātou wola au auna i le atua. Amen. Ia, o le tātou po kalama pe o na wha i loa tupia, o le tātou po kalama e o tere o sau i lunga o te penga wha i langi e tawa nau mailo tangata ma tau mawhai e whainga leo te tau mawhai ia o fosi aku o e sui no o ranga ma e folo mai le mea leo ke whaia ma le ai e leo le anganga ma le ano na o le tātou por kalama ia haua ia mono uora au auna i le atua sa o ola i le lalorangi ma sa o fia e whai mea o le lalorangi ma tu ina naunga o le lalorangi sa o learn ai foi ma kele foi mea sa o waaia ma sa whapenganga o ui ai a o whapenga o ui lalorangi ma o fia i mea o le nei lalorangi lea ua whaonga inga o ele tua ma ua e lili o ele tua lo uoranga ma o te tali tonu foi i lo uwara a wina ma le whaonga inga ele tua ma le vision ua tuu mai ele tua i atia e ana i le por kalama nei o te sau e tāla i atu ma whaailoa atu le mea sa o experiencing a mai le teimi sa o iai le lalorangi ma fianga o le lalorangi ma experiencing a fo i le mea fo inga le o le sau o le anganga, tangata o le ola i le anganga. Ma tāla i mai le upo le tua. Ai, e ti ngā i le loto o le tangata fo inga le oro ora ma whaia le ko inga ngaunga o le lalorangi ma tau ma whai fo i e sau i le tua. O mea malawa nasa o experiencing. Ngau experiencing le o langa ola au auna i le tua. Sa o experiencing a fo i le o langa e fia e whaile ko inga ngaunga o le o langa. Ma mea o le lalorangi. Both. Spirit. Mea o le anganga ma mea o le tino. Nga o experiencing a mea i e lua. Sa o sau i le akua, o koe fo i le lalorangi. Uma mea le lalorangi, koe sau i le akua. Le ngei ala kaimi a koa nga fo inga le nga whea lua i solo ai le oranga. Le luaku, sau le luaku. Le ala ua ave ua o learning. Ma ua whaonga inga e le tua lo tangata, ma ua suina e le tua lo uoranga. E le suia e sesi lo uoranga. Nobody come to me and tell me, no. Nga sui e au lo u e nga walua au i le tua. Nga kakai fo i e le tua au i le mea e iloa ai. E whaonga inga i le tua, ma whaonga inga i le tua. E wha ke i e lo tangata. Ma koe sui ai lo uoranga i le tua. O le mafuanga fo ilane na le wo sau i lungo o te penga whailangi. O le vise na au mai e le atua, o te sau e wha ilo atu. But at the same time, o te re o sau fo inga le tau mawhai e wha malie lo roto. Peke wha aurainga, peke le wha aurainga, I am not here ke sau e kau wha malie lo roko, no. O mea ua haoa o ina ia o ele anganga pa ia o le atua, ma mea ua whaatonu ina ia o ele anganga pa ia o le atua. E ana i le o langa sa o iai. Ma le suia ina e le atua o roo o langa. Ma le upu o le atua ua o whaitau ai, ma le sosoani o le anganga pa ia o le atua, o rao ngā luenga na o te sau e whai. Ao se mea o te sau mwhai e sau e fosi oe ma tau mwhai e fosi atu oe liliulo o langa ma tu langa whapenga o le mea ngā o le mea oe. That's your decision, that's your choice to make, not me. I'm here just to tell you what the Spirit of God tell me to tell you. The Word of God.
Amen. O te leo sau fo i e tam whai e o kingia o i leo langa ngai te o lai. Amen. I'm not here ki sau e makwai e aku ia ke oe ma whaamasingo oe. I'm not here ke leo sau e ke whaamasingo oe. O le upu o le atua na te whaamasingo ina oe. Not me. Pau ala unga luenga la ufai o la usau ke apa i aku ma whaamalosi atu oe. I le upu o le atua. Ma wha i loa atu le lei ma le matango fi o Yesu ke viso. A o mea te whaia, i lo o langa ma lo tu langa au na i le atua, ma lo tari tonunga ma le lotu, ma le kalisia e te iei, that's your, o mea tonu na i a te oe. That's not my business. Amen. O le anganga le nā o le tātou po kalama ma le anganga fo i la o lo unei tangata. O te saua i lunga i nei te penga whailangi. Ona o te sau o te share atu ia te oe le upo le atua. Ma le matango fie le suinga ina e le atua o lo oranga. Ma o sau o te apo hai atu ia te oe. Le uso, le tofine, le tamā, le tina. O lo whapena, o lo pungsa pea. Whapungsa inga e le ti apolo. Ma whaonga inga e le ti apolo. I mea o le neila rangi. Amen. O le anganga tonu nā o le tātou pokalama. Amen. Pe ono o whai atu. Te reo sau e tau whaamalie lo roto. O te reo sau fo e choose side. No. O a mea nganga o learning a mai leo langa sa o iai. Mea sa o wa ai mai iai fafo a o wola i le rangi. Ma o wa ai mai tonu e whaoratanga. O a mea sa tutupu ai le nā i le mea le nā sa o wa ai mai iai ma o experiencing. Ma le teimin sa o whaolaina ai ma ua toi a vea o ma matali i le atua ma ua whaonga inga o le atua. Ino ua o toi whaola ua toi a vea o ma tangata fau. Le ua o toi wa ai fafu le o langa sa o iai. Le ala o te sau e te wha share atu ia te o i lungo o te penga whailang. Because I know somewhere, o ro o iai se tangata, o ro o lai leo langa sa o iai. Amen. Leo langa foi iai. Leo langa sau i le atua koe alu le laurangi, sau i le akua koe alu le laurangi. Fia i le akua koe alu koe whai me le laurangi. Koe sau koe ka aro i luma o fufonga o le akua. Le wha maongi i le akua. Mea o mangi. There's a reason why nga ku mai e le akua i a ke au. Le vision ne o ke sau o ke whaasoa i lunga o ka penga whailangi. E sea. Sila fia le i le akua le o langa sa o iai. Mai e sila fia fo i le akua. Ua ia ke au le malama. Ma ua ia ku inga mai fo i a ke au se avangoa. O ke wha malosi e se uso po se kofa fingi. Po se ka mafo i ma se kinga. O ro ola i le o langa sa o ola mua ai. Amen. A le suinga la o le o langa ma lo tali e ino o lo muli mauma le upo le tua i lunga o pokalama. O le mea na o le mea oi. O le anganga pa ia na te fisoswani ia te oi. O le nganga pa ia fo i o le atua na te suia o lo langa ma suia o lo mafau. Na te wha malama fo i a te oi le upo le atua. I'm just sharing. I'm just sharing you the word of God. I'm just sharing you what I experienced. When I was in doing worldly stuff. Amen. O lo tau mawhainga nā mo oe. E leo sa unga luenga la. Ne ia o mika. Au le nganga pa ia o le akua ma le fionga le akua.
O le mea piko sili na o na tā ua. Ia e talia. Ngawa. E i tangata ua. Ua tele le malama i tuspa ia. Ua levanga ngā lua i tono le ngā luenga. Te sau lora ia e sau wea solo. E sau wea solo la unga solo le upu. Keiloa. E iloa e le anganga mea o le anganga. E iloa fo ila e le lisi anganga, lisi kangaka o le ola i le anganga. Le mea lisi anganga la e fai. A sau la le kangaka fo inga le sau la unga mai ma fai mai. E ke iloa mea o le anganga. E ke iloa upunga mai le anganga. E ke loa le mea nga sau mai fafo fonga o fai la unga o mea nga mai le anganga. E ke loa fo i a me la sau kongo le fofonga o kangaka o la unga ina le upu ma ta la i atu le upu. O lo sau i le mpoto ma le experience i le upu o le atua. Amen. Na ua i tangata. Ua i tangata. O tangata la i e sau e wha ngalo nga poko. Ma le malama i le tuspa ia. E ngoa ma se whaalango ma te talo i le tua ma whaalango i le anganga pa ia na te tala noa mai ma a. Ka ngakara nga. Le whaangare poko. Nga ua le si mapi mea whenga le whape ua levanga nga lua i kongo ni ngaruenga. Sau lola ia ku ur kuspa ia. Ua le whaanga inga kuspa ia ua le whaalango ai sau loa i lunga le poko. Wisdom. Sau lola unga kule upu. Kero. Ala ngonga e kangaka le ki ngā o le loko. Kero aho o ngā mawhakia le loko o lisi anganga. Aisia, o ngā lehe malama. Lehe malama le lisi anganga. E le o se mea e mai le anganga lo. Mea fo ngā o ke saue. O ke whai keke. Ai ri a makare kako pokalama. Kemi uma e whai ri kako pokalama. O ke kakalo i le kua wha mole. Awange i whakanga se mea e le au mai i lo wanganga pa ia. E ia whape ngā o ngā whaao ngā le anganga pa ia. E launga ina le upu ma wha soa atu le upu. Pei lau le afi nei. Te talo i le atua wha mole e le atua. Au mai le anganga pa ia o lau fio. O te whaalango ai. Aua ne i whaatangaro poto, maro ui loa. E fola pe i whaamanosi e le upu. O rawa fio i lungo te penga whailangi. A ia whaanga le mana o rawa nganga pa ia. Ina ia la ngona e tangata. Ina ia la ngonga e kangaka. Le pai atu o le fide mu o ro upu i o lato loto mo lato finangalo. Ina ia whape nā o na talia ngō fie e tangata. Lau upu i te tonu o lato loto. Ina ia whape nā o na manu mā lo se anganga. I lau upu. E ala i whaalangolango atu le anganga pa ia o lau fio. Le nei la fiafi. Tatou whaamalosi. Whaaleanganga lo whaalongo. Whaaleanganga lo whaalongo i tatou whaamalosi i nei fiafi. Auangi i whatangale ti apolo. Auangi i whatangale ti apolo i whaati ngā i lo mapofau. Maro loto. Amen. O a mea ole a whape nā na whaima whaamalosi. Pole ale upo le atua ole a whaima whaamalosi nei fiafi. Te talo i le anganga pa ia o le atua. Ia whape na ona sosoani i lau tangata. Whaamalamalama ia te oelo na mana onga whaamalamalama ia te oelo na upu. Ina ia e malamalama ma ia whaire upu ma sosoani ia te oe.
pai fo i masosoani fo i lo wola fa le anganga, ma lo wola au auna i le tua, i le ne fiafi, i lungo ta penga whainanga. Amen. O le tusi o le amau maili tātou upa malosi ne fiafi. O le amau maili i le lua kerenito lo na ta upa tolu. Alo na fai ipo sun mai fitu. Tasi al fai upo. Tasi al fai upo o le a fai ma faa malosi anga mo oe ma ilo tātou wola au auna i le atua. O le fai upo fo i mai le fionga pa ia le atua o le a tātou tala noa. O le a fai le ma sosoani i lo roto mafatia. Pe sosoani i le mea o loo fa pe nao loo fai ngata ia te oe ona e sau i le atua ma open lo tangata i le atua ma lo roto i le atua. Amen. O le ia wha manuia le atua i lau wha alongolongo i nea fiafi i lo na upu. Amen. Lua kerenito lo na mta upu tolu fai upu summa fitu fai mpapea. O le alii o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii. E iai fo i le sao tonga. Amen. Fai mai, o le alii o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii. E iai fo i le sao tonga. Corinthians 3 verse 17 it says, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen. Fai mai, o le atua o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii, e iai fo i le sao tonga. O longo winga, o oe maa u le tangata whaola inga. A iai Yesu i o tātou o langa mo tātou wola, a tātou talia Yesu e avea mo tātou i ma tātou whaola. I o tātou tangata. Le ngata i le a tātou talia fo Yesu i to tonu o tātou ainga. Oro o iai le sao tonga. Amen. Onga o Yesu o le sao tonga. O le atua o le sao tonga. O mea e iai le anganga o le alii o lo o iai fo i ma le sao tonga. Amen. O tātou maua le sao tonga ina ua maliu Yesu ke wiso i lunga o le satauro. Amen. The true freedom is here. O ai, o le atua. O Yesu ke wiso. Le upu o le atua. Le afionga pa ia le atua. O lo ia te oe le sao tonga le atua. O lo ia te au fo i le sao tonga pe a fai e tātou te ola mo Yesu ke wiso. Amen. Everyone thinks about freedom differently. O tātou uma lava e ese uma o tātou mawhauwhaunga i le mea le nei o le sao tonga. Most people would say freedom is a virtue that should be assault. O le tele o tangata e whai mai o le sao tonga o se I unga le lei e te tau o na sa ilia. Amen. But that idea changed depending on how it's defined. A lot of people think freedom is the absence of restraint. We are truly free when we are free from things that hold us back. Other defines freedom by our human will. If we can choose what we want, then we can be free. Amen. These ideas are a bit different from what we find in Scripture. O le sao tonga le tātou te manatu ai. E te wa ese a tātou ma tātou whaauinganga o le sao tonga. O isi tangata pe whakaikainga. A whaisau long, pe fia se long,
Ngai kongi. Ngai whaapea iwhora i o e poronga i ko konginga o le long. A le taimi la e umai o ngai ko konginga le long lea. O ngai whaapea iwhora ia. O e sa o loto. You finally preach. You finally wa mwhainga e maangawa. Aisea, o ngā rewa ia te oe le sa o lotonga. Ina ua uma o ngā kokongi le afe o maafe o le long sa e whaia. Po le a se mea o loo whapenga o loo whai ma poronga i ake oe. E uma longa whai le nā mea o e whapela i o e sa o loto. E ese la ma le sa o lotonga o loo whai mai ele tuspa ia. Ese. O le sa o lotonga o loo whai mai ele tuspa ia. Whai mai, according to God's word, freedom is found wherever God is found. Freedom is found when we live according to God's original design for our life. Amen. When we begin our life with Jesus, He gave us a new heart and a way to live. Amen. He also sent the Spirit of God to live within us. Le taimi ina ua toi a fio Yesu I le langi. Sa ia a wina mai le anganga. Sa ia a wina mai le anganga mo oe mau. E whai ma pesosoani o tātou o ranga. E whai ma pesosoani o tātou ora au auna I le tua. E whai ma pesosoani I a te oe. Ina ua le taimi mo mua o e talia Yesu. Wa avea Yesu mo whaaola. Pe me ona awina mai le tua I a te oe le loto fau. Ma le anganga fau. E te ola ai. Ma le awala ma le olanga e te tau ona e ola ai mo le tua. E le ngata I lea. E le ngata I le saolotonga na au mai e le tua na ia te oe. Na ia awina mai fo I le anganga pa ia o le tua ia te oe. E whai mau tātou fesosoani. Amen. Whai mai paulo le tātou tusin whatau whai tawina. Paul says that whatever the Spirit of the Lord is, there is true freedom. That means all of us who believe in Jesus have access to this freedom. O tātou uma o loo whapena o loo ola mo Yesu ke wiso. O loo ia I tātou le ki e tātou te maua ai le saolotonga lea. Aisea. Ona ua ola ma ua e whaatanga ina Yesu ke wiso e avea mo ua lii ma o whaola. Amen. Ua uma ona totongi le atua. Ua uma ona totongi Yesu o tātou wangasala mo tātou se I lungo le satauro. A le saolotonga nā le te maua ma umou. O le saolotonga fo ina e tātou te mawhai ai. O na tātou talia Yesu e avea mo tātou alii mo tātou whaola. Amen. O le saolotonga fo ina e mawhai e oe le tangata. O loo whapena o loo le loo whaonga inga le ti apolo I meo le nei larang. E te saua I te talia Yesu ke wiso. Jesus gave you the freedom to make your own decision. Whai alo oe, oro oe, whiwhiringa. E re whailonga inga tangata Yesu peke angasala pe a e tuu e le atua le avanoa I a te oe. E te whiriwhiri ei pe te talia Yesu e avea mawali I mau whaola pere ai. Pe te taritonu I a Yesu pere ai. Amen. Freedom doesn't come from doing whatever we want, but from living according to the Spirit of God
who lives within us. Amen. O le saolotonga e te tau ona tātou saoloto. O le tātou whaia o le fina ngalo o le atua. O le tātou whaamaoni e whai le fina ngalo o le atua. O le avatu o lo tātou wola mo lo tātou whaamaoni le fina ngalo o le atua tātou te maua i le saolotonga lea. Amen. Ia tātou whaalongolongo i le anganga pa ia o le atua. Ia whao ngā le saolotonga wa au mai e le anganga pa ia le atua i a te oe. E te whai ai le mea e te tau ona e whaia. Amen. Freedom doesn't come from doing whatever we want. But living according to the Spirit of God who lives within us. Amen. Paul goes on to say that those of us who belong to the Lord should spend time in God's presence. It's only when we sit with God daily that we are transformed by Him. Through God's word and talking with Him, we have access to true life transformation and true freedom. Amen. A e fia maua le saolotonga. Sau e avelo wora i le tua. E leo le saolotonga i meo le lalorangi. E leo le saolotonga i meo o tātou whaia. E leo se saolotonga mai te tongo o tātou ainga. A le saolotonga e au mai i le tua. O lo wola au auna i le tua o le saolotonga. O le talia o Yesu ke riso e avea mo wali i mo whaola. Amen. E leo le saolotonga o meo le tino. E leo le saolotonga o meo le neila lang. E te fiu e whai meo le neila lang. Tātou te fiu e whai meo le lang nei. E tātou te polonga. Amen. E tātou te polonga. Amen. A olo sau e ave lo wola i le atua, ma whao ngā inga oe le atua. Ma tu ina atu lo wola i le atua. Ma avea Yesu ma uwhaola o le ngā e te waai e le whaamanuyanga le atua. Ma ua whaasa o loto e foi e le atua, lo wola whaale anganga mai i le ora whaale tino sa e iai momua. Amen. Ola sa o loto mo le atua. O le mea e iai le atua, e iai le anganga. O le mea e iai le anganga o le atua, o lo o iai le sa o lotonga. Amen. Po le ala le tele o whaafita uli, ma puapu ngā e o mai ma e savalia i le aso ma le aso. E te maua pea le sa o lotonga le atua i lo oranga. Aisea, ona o lo e tu mau i le atua, e te whaamaoni i le atua, e te tatalo i le atua, e te whaato ese i le atua. Amen. E te maua i pea le sa o lotonga. Amen. O a mea o lo whaapolonga ai lo tangata i le nei vai tau. Pia sikaleki. Ore kaa. Ole le kea. Ole le alu se loku. Wao mea ia le whaapolonga o ka kukangaka. Ngā uporonga ai foi. Ni oi. Pe ho fai aku. Ngā o wala foi ma o fia i meo le lanulangi. Sa au polonga ai. Ngā o polonga ai ai. Ai sa iai tangata sa tatalo mua. Sa iai tangata sa mana tua pero tangata i le tua.
O lo tatalo na. Lea sa o toi mau ai lea nganga o le tua. Wa o le la vā ola I mea o le laurangi. Wa o fiu. Wa o fiu e fai mea o le laurangi. Wa o fiu e fai fie fianga. E le o mau ase sa o lo tonga I lo loto. Amen. E o te tonu o lo a inga. Wa o fiu e fai lo a inga. Wa o fiu e te talo I le tua. Au te rei wha maoni I le tua. Ai sa o polonga, o lo polonga lo loto. Ai sea, ona ele I moni lo walofa I le tua. Ele I moni lo sala mo I le tua. Amen. Ai ina ua o whaia se whiwhiringa moni mo au, ina ia o le lei ma le lei lo ainga, ma ia o maua sa o lo tonga, ma ia maua se sa o lo tonga I te tonu o lo ainga. Ia awane I to iai se a ao ti apolo, ma tau ma whaile ti apolo e whaaleanga ia te au ma lo ainga. Lea sa o alu ai luma o le tua, ma o to tuli, ma o whaato ese I le tua. Ina ia toi au mai, seisi awa noa moa, te ia o moa le saolo tonga. The freedom from God. E teiro. Ina ua u toi sau I le atua, to tuina atu lau tangata I le atua, o nga inganga o la ngonga ai ma ua o wa ai, I le wha maoni o le atua. O mea sa whapenga o na whainga tā I lo uolanga, mea sa fia I ailo tangata I mea o leo langa, wa motusia e le atua. Wa whaasa o loto ina o e le atua, mai ngei mea o le sikareki, le ngei mea o le ingupia, ngei mea o le kaa o le ewa I pāpia makuranga whapenga. Sa moku sia e le akua. O pua ngā ma whainga kānga uia e au maro a inga I le aso ma le aso ua whaasa o loto ina au maro a inga. Ona o le whiwhiringa sa o whaia. Amen. O lo whiwhiringa sa o whaia o te sau au mai au maro to lua maro a inga I le tua. Ina ia o maua le sa o lotonga lea. Ai le atua I te tono o lo a inga o lo o iai le nganga o le atua ma o lo o iai po I le sa o tonga. But let me remind you, e kako uia whainga kā ma pupo ngā o leolanga. Ai keiroa, o le kemi ai ke uia I whainga kāngi. E iai ia lea nganga o lea kua ia ke oe. E whesosoangi ma ia lea tua ia te oe. O whainga tā ma puapua ngāsa iei mō mua a o wola I le larolangi, ma o le fia I le tua, ma whai, ma whaarongo I le tua. Ke me ui e puapua ngā ma kua I whainga kā. Sa whainga kā ma kua I whai, whafkai le kua sa le koe o oro o ranga I le, ngi mea o whare pui pui. Ngā o ai fo, ngā o ai la o ranga. Sa o whare pui pui mō mua. Ai whawhekai I le kua. Ngā le mua ngā rua sa le ise whaarua pe se whaakolu pe whawha. Ke whawhekai la I le kua. I le I kura fo ia I le kua rukangaka. Kari kongu fo ia e makamaka ma e whaarongorongo meni ngei afiafi tātou u whaasoa I le ne afiafi. Whaamarosi. Whai o ngai mawhakia ro o ranga I mea whainga kā o leo ranga o po le arko I ngā trucks, po le arko I ngā mea o ngai whai ma whain kā I a ke oe e whainga le ke saua I le kua. Kakaro I le kua. Kakaro I le kua. Wanga o le kua e ke mau ai le saolokonga.
E ke le mawhaia fo i o ngā e whaia i lau mānosi le suinga o lau langa. A e ka mawhaia ke sau i le akua i e whaalangolango i le akua. I e whaalongolongo i le anganga pa ia o le akua e whai mau sosoangi. Ia e angapongi i le akua. Ia e salamo ma le wha maoni o ngā sui la i o ngā sosoani mai la i o le atua e sui lo moranga. Ma moku sia mea ngai whai ngā kā i lo moranga. Ke leo whai aku ia oi ku ulau sikareki. Ke leo whai aku ia oi ku ulau pia. O ke leo whai aku ia oi ku ule mea ngai ke whaia. Pule a oe. O rau whiwhiringa morau pule ia oe. Au ke soani atu ia te oe le nea whiawhi le mana o le anganga pa ia. O rau sikareki morau pia ma mea ngai ke whaia ma kūranga whapenga. E avea oe le mārai o le seoli. E avea lo wanganga le seoli. Sinka mai mea ngai ke whaia ke iloa, e le sao i luma le sila whanga o le akua. Po le ak mea se o e whaia i le oranga ngai ke iloa e le sao i luma o le akua. Pe ke whai ka anga, pe ke kau mawhai e alu le ko o rua o leisi, pe ke kau mawhai e whai le mere ke le kakaunga e whaia. E avei oe seoli le mea ngā. E ke le maua i se ola e whaavavau. O wha o so songa, ma mea pepelo ngā o ki a polo ro wha se se inga i oe. E fia i whaalongonga kingo. Amen. E mā ngai e whaalongonga kingo. A rau so swani ia te oe uso to fine ta matina, o mea le nā e ave ei oe i se odi. O aikia, ma mea ngai wa wha ngā inga e re ki a polo oe. Inga ia whakau nguu manga onga o rau kingo, ma whai mea uma o rau i rau mawhauwhau. E ave ki a polo o se oti. Amen. A ole atua. Ole atua, na te whaasa o roto ina o rau tangata. O rau talia o Yesu ke wiso, ma e ora mo Yesu ke wiso. E te maua i le sa o rotonga. O mea uma o lo pongitia i lo o ranga. O mea o lo whaafai tā i ona e sau i le atua. O mea whainga le te iloa wa le toi ia so mawhau e le toi mawhaia ona totu. O na o Yesu ke wiso na te mawhaia ona suia lo o ranga ma ka lepe i lalo mea na o lo whai ma whaafita uli ia te oe. Amen. Maua le sa o tonga. Ia te oe le sa o tonga. Can you identify one or two things that are holding you back from living this way? It may be an unsolved conflict or a recurring sin. Whatever it is, spend some time with God today. O le ale me o lo whawhainga tā ia te oe. Po le ale me o lo whaima ma me o lo fusi ai lo tangata. Whainga tā e ona e sau i le atua. A vele nei po i te mafuta i le atua. A vele nei a fiafi te tatalo i le atua. A vele nei a fiafi. E te whato ese i le atua. Amen. Po le ale tele o wang sala e whai. Po le ale matu ia, ma le mawalunga, ma le lautele, ma le loroto le anga sala na e whaia. Le taimi ai te wha mawalalo ai i luma o le atua, ma e sala mo i luma o le atua, ma ua e wha maoni e avelo tangata i le atua, e ngalo umma e le atua mea na o wang sala. Asking for forgiveness and seeking out your next steps. Amen. Spend time to his presence through prayers and reading scripture. Your life will be transformed if you continue to spend time with the one who can truly change you. Wa ngā o le akua. Ngā o le akua, ngā ke mawhaia o ngā suia o lo langa. Amen.
O a whainga tā, o a pua ngā, o lo e savalia, ma whai ma whaalawe lawe i lo uoranga, wana o lea tua na te mawhaia o na sui o lo uoranga. Ta māti nā usam tu whawhine le nea fiafi. Aua ne e whaapea ifo e lea lofa lea tua i a te oe, ona le tūranga o lo e whaia. Aua ne e whaapea ai longa i toi alofa mai pe whaalongo mai Yesu i a te oe, ona o lo wangasala o lo e fia whai pea i le aso ma le aso. O lo o maua pea lo wawanoa i le atua. O lo whataritali mai le atua i a te oe. Amen. O lo whataritali mai le atua i a te oe. He don't care po le hare ko i ngā ngasala ngai ke whaia. Au le mea mga o ai le atua. Ia e maua le loto mawalalo, ma ia e maua le loto salamo, ma ia e talia Yesu e abea maua li i mau whaara. Ma ia e salamo moni. Ma ia avero wola i le atua. Fia vai mai le atua i a te oe. O fia sila mai le atua i a te oe i lo loto. Po o fea o iai lo loto. Ua lewa o na fia whaasa o loto ina oe e le atua. I mea o lo pua ngā i lo tangata. A o whaawhainga tā o no oe. God is still waiting for you. It doesn't matter what kind of lifestyle you have. Amen. God's still waiting for you. Come. Give your life to Jesus. Ask Jesus to come in your heart. Give him a chance to know him. He's a loving God. It doesn't matter if you know him or you don't know him, or you don't believe in Jesus or you don't. What is matter is open your heart to him, give your heart to him, and accept him in your heart. You know, when you accept Jesus in your heart, God will give you a new heart, a new soul, and a new life. O mea umasa e whaia, ua whaangaloina e le eise anga sara ua toi mana tua e le tua. O le lei ngā ma le alofa nā o le tua, ma o le saoro tonga nā o lo mana o le tua, ia e maua. Amen. Le nea fiafi. Pai mai le upu, pai mai paulo. O le alii o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii. E iai fo i le saoro tonga. Now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So if you don't have Jesus in your heart, if you're not accepting Jesus in your heart, ele o iei se saorotonga ia te oe. Ele o iei se saorotonga ia te oe mau, pe a whai tātou te reta lia Yesu a vea mou tātou alii mou tātou whaora. Pe a whai e tātou te le wha maoni i le tua. Pe a whai e tātou te le wha maoni i o tātou wholwholanga. Pe a whai tātou te le wha maoni i le tātou wala awina. Ele o tātou, ele o iei se saorotonga ia i tātou. Amen. Au le nea fiafi. O lo fa te tari le tua ia te oe. O lo fa tari tali le tua ia te oe. E watu ia te oe le saorotonga. O le lalolangi nei o tātou iai ua whai singa whainga tā o le lalolangi. Amen. Tele ngā pisa tangata ke wisiango i lungo te penga whailangi. Ua sau le tangata whai mailo na taritonu. Sau le tangata whai mailo na poto. Sau le au na whai mai e a mā. Amen. Ua aka mako e mai ei ka ngaka o le lalolangi.
O lo to e mai tangata o lo o whapenga o ngā whapongi sa inga e le atua o la tau mawhauwhau o e le ti apolo o la tau mawhauwhau ma o la tau whaalongo. O to e mai le piso au aunga. Ma whei ngā I lungo o te penga whailangi le upo le atua. Wa kau whai kau po ai e sao po ai se se. Amen. O le upu sa o ai whailo atu. Ua na o Yesu ke riso le ala upu moni maneola. O Yesu ke riso fo i e tātou te maua I le ola e whaababau. E o talasao ma le talamoni le nā. A whai e te le fia le neia fiafi. A whai e te le talitonu o Yesu o le ola. O Yesu o le alo pele o le atua. O Yesu o le ala I tātou te maua I le ola e whaababau a e le talia I lo loto. Pe te le talitonu pule lava oe. I don't have nothing against your belief. You believe whatever you want to believe. It's your decision. It's not my decision. But to me that I love God. I am the son of God. He created me. He used me to spread the word of God. Ua ye o ngā o Yesu e tātou te maua I le ola e whaababau. Ua na o Yesu fo I e tātou te maua I le saolotonga. Ua na o Yesu fo I na maliu I lunga sa tauro. Sa malingi longa toto. Sa tui momoinga lona tino o no lona alofa I a te oe maau le tangata angasala. Ua na o ia fo I le tangata sa toi tū. Ma toi aluifo I le langi. Ore fesiti. E ai nisi o atua o lo e talitonu ai. Sa sacrifice longa ora I lunga sa tau e sui ei oi. Sa iaiso wakua sa fasia e kangaka. Fasia e kangaka ma kui momoinga kingo. Kafere koko I lunga sa tau ma sui ei oi. E iaiso watua sa whapenga o ngā maliu moi. Nai a te oe lautali. Nai a te au lautali. O lautali a te oe. E ai. Na ora o tua sa maliu I lunga sa tau o na o. Wa na o Yesu ke viso. My Jesus. Your Jesus that you believe. He's the only one that died on the cross because He loves us. He wants us to get that freedom. Na manao I a tātou maua le ola ma I a tātou maua le saolotonga. Tātou te talia I o ia a vea mo tātou alii mo tātou whaola. Amen. Pe mai Yesu o lona lofa e le whaatua ia le lofa o Yesu Kiriso. E alofa I a te oe le tangata angasala. E alofa po I a te au le tangata angasala. O tātou uma o tangata angasala. E le ai seisi e ami o tonu I lano le la nei wana o Yesu Kiriso. Le ai masesi o tātou e ami o tonu. Tātou te wha le tonu uma I luma o le atua. A o le tangata e fia mai ai le atua. O le tangata ua hofo ina atu lona ora. Ma ua salamo moni. Ma ua talia Yesu e avea ma ua lii mau whaola. O le tangata nao e talia e le atua. A o tātou o lo whapenao lo whaonga ina pea. Ma fia pea I mea o le tino nei. My brothers and my sister. O lo whaatali mai le atua mo oe. O mea o le lalolangi nei. E re iai se saolotonga. E re iai se mea o le lalolangi nei. E wha malia ina ai lo loto. E re iai se mea o le lalolangi nei e umi. E wha vavau.
Le ai se mea o le lalulangi nei. A whai o ngai wha pongsa inga o lo waai, moro pupula, ma wha fia ina o lo roto, ona o mea o le lalulangi ua e waai atuai. E wha ma maolo tangata ma le atua. Awa ne ingalo ia te oe, o mea uma o lo iai le lalulangi nei, e mou i le afi. Amen. A whai fo i ele o iai so wola au auna i le atua. A whai fo i e te le fia i le atua. A whai fo i e te loa Jesu ke wiso, e te loa le atua, a le aiso wola au auna i le atua, e le aiso wola matau i le atua, e le aiso fia e ofo atu le atua, Jesu ke wiso, i lo oranga e te le talia Jesu e a vea mawali i mau whaola a na o lo walo Jesu ke wiso, ma le atua, e te le sao i le langi. Amen. Most of us, we know Jesus. We know God. We call the church because we go praise Jesus and praise God. But the question is, do you have a relationship with Jesus? Are you accept Jesus in your heart? Are you e whaier fina ngalo le atua? Wa e savali yala le atua? Wa e whamaoni i le atua? Wa e salamo moni i le atua? Silly na. Just because you know Jesus, you know God, doesn't mean that you're going to go to heaven. Amen? No. Ele o lo lo Yesu ma lo lo le tue ki sao i le o lai whaamavau. O lo wi lo Yesu. Ma ave lo wola i le tua. Ma e whaier fina ngalo le tua. Ma e tu mauai. E te sao i le o lai whaamavau. O afo i o ngā luenga e ke whaia mo le tua. Awange e mika ai. Amen. Wanga o ka kou, wanga o ngi au ngā wha le tonu. Awange ia vea o me le lei ke whaia mo le tua. E whai ma me e ke mika ai. No. E le whape ngā tangata e ola matau i le tua. E le whape ngā se tangata ua ola mo Yesu ke wiso. O le tangata ua ola mo Yesu ke wiso e maua lalo le loto. E usita i le mana o le anganga pa ia o le atua. E whaalango i le mana o le anganga pa ia o le atua. Na te whaalongo po le ale fina ngalo o le atua. Tangata nā o le atua. A o le tangata e whaia le ngā luenga le atua i lona poto mo lona iloa. You're not the man of God. You're just bracing yourself. Nga e ke saua oi e ka lai mai ma e whailoa o e ke poko kuspaia. O oe ma. You're not the man of God. You're not praising God. You're praising yourself. E loa e le anganga meo le anganga. Awangi e ngalo. E loa fo i le anganga meo le tino. E loa fo i le anganga le meo le sau wha le tino ma le meo lo sau wha le anganga. Amen. O le fiafine. O le alii, o le anganga ia. O le mea e iai le anganga o le alii e iai le sa otonga. A ora Yesu i lo oranga. O lo ia te o le sa otonga. Ai a le ora Yesu i lo oranga. I le o iai se sa otonga ia te oe. Le nea fiafi. Tatou a inga le nea fiafi o le tatou wha malosi na mo oe ma o le nea fiafi. Amen. Ia. Wha manuia tele le atua ia te oe le nea fiafi. E hala i lona upu. Talo i le mana o le anganga pa ia ina ia.
Pape nao na so soani ya te oe ma faa ma atidi ya te oe lo na upu le ne piapi. Tato a inga wo me masani. A fai o lo o iaise mea o lo o pungi tia ma faa fai nga tā i lo sau i le tua. A verne po i te tō tuli e mai te talo i le tua. Ave i le tua o mana onga. Ave i le tua mea o lo o fai ma faa fita uli i lo tangata. Le ngata i a te oe, tono o lo a inga. Le vā oe ma lo te o lua, ai maise lau whanau. Le vā oe ma tangata, le vā oe ma le nuu, le vā oe ma le ekalesia, le vā oe ma uo. Wana o le atua na te mawhaia o na whaasa o loto i a te oe. A vea le nei afiafi, e whai ma wha ma rosi i a te oe. Ia a vea oe ma tangata e te alofa i le atua. A e fia maua le manuia ma le sa o tonga, o le tali o lo te talo i le atua, o lo sala mō, ma e toi to tuli, ma e te tuapea ifo i le atua. Yesu ke viso, a fio maia i lo lotu. A vea oe mo watua, a vea oe mo whaaola i le nea fiafi. Nga lue mai le mana lo nganga pa ia. E whai ma so soani i a te au. Le ala i le amatanga ina o lo uolanga ma lo uola. Ta pua i a te oe ma le ofo ina atu o lo uola i a te oe. I le fiafi nei. Amen. Pe ona u whai atu. E le pule a ui lau whai unga. Pule lava oe. I lo uolanga. Amen. Ara upso soani i a te oe pone. Awani a vea tu ina naunga o leolanga, ma fifianga o leolanga. E te mamau ai ma le atua. Awa fo ine i patangale ti a polo e ran lo tangata, ran lo ainga. Amen. Ai fia maua le manuia. O le manuia o le laulangi nei e alu alu uma. Amen. Au le vatu o lo tangata mo lo ainga i le atua. E te ngalue ma whaile fina ngalo le atua ma e te talo i le atua. I a vea oe ma stangata fau, ma lo ainga. E wha manuia le atua i a te oe ma wha asa o roto fo i le atua oe ma lo ainga. Te neila fiafi. Where the spirit of the Lord there is freedom. Ale yaila le anganga o le atua i a te oe ma lo ainga. E re o Yesu sa o tonga i a te oe. Amen. Ai a yai le atua i lo wolanga. E yai le sa o tonga i a te oe. Nea fiafi whamanu e tele lava le atua nea fiafi. God bless you all. Thank you for tuning in. Taro i le atua ia. Papena ona toswani i a te oe le upu. Whaamalamalama le upu le atua i a te oe. Ia. On tato upu le nā, po si tato whaamalosina i le nea fiafi ia. Ho talofa atua i nea fiafi ia. Ia Sister Pako malo pato. Alofa atu ia te oe to fine. O manuia le tua ia te oe Pako. Lo maua pele vanoa mo le tua. Tala lo loto i le tua Pako. O manuia le tua ia te oe Sister. Alofa atu ia Susanga. Alofa atu ia te oe mal te olua mal whanau. Alofa atu ia Ape mo Susanga mal whanau. Ia mo o tau uma lo ngai LA o lea. Pata alofa atu le pokalama ia te oe Sister i le nei po. O lea ia o tātou pokalama na mo tai. Mo oe maa u le nei fiafi i le upo le tua. Tari tonu a whaamanuia uma i tātou le fina ngalo le tua. Ia malona upu le nei fiafi mo oe maa o lea. Ia manuia tele to vaenga o nei fiafi po nei po. Ia whapena ona talo i le atua ina ia yeilo na puipuinga i le nei po ala tātou sauni tātou te malolo. Ia ulia le aso a taeao, ia vi inga whaftai fo i le atua. Ia manuia fo i whiau mga luenga o le neiva yaso. Ia South Taimi i le toi tātou wheiloa i la ia i lungo o tātou pokalama. Ia i le aso tofi. Ia pēa o atoi le ola ma le malosi. Amen. Talo fo i le atua ina ia
whapenao na ngalue pele mana o lona nganga pa ia i le tātou polokalama, ia wafo i le upu whaasoa, ma le upu whaamanosi, ia mo i tātou i lunga o tātou polokalama o lea whamani te le lava le atua i le nea fiafi, ma le tātou upu whaamanosi, ma le tātou polokalama le nā mo oe le nea fiafi, whamani te le lava le atua tātou toi wheiroa i le astofi, ia i le i tūlae e ono o i e valu pe o na masani ai, lea ia vi ia le atua, in the name of Jesus, ia whatou whātu fo i le nea fiafi, ia i le pāso tātou polokalama, ne tō whine ia whina manuia le neipo, te tātou wheloa i le astofi, ia o lo i luma nei o lea, in the name of Jesus, ia vi ia le tua, soafa i Yesu, amene, whatou wha ia. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.